هنرين هجا وندلال إيرو ديس بهافرانه بنفسكار حليم يوسف ري دخوازن بردواميا صحبتا خوبينن قالك خال هبون د برنامه درباس بويدي ما درفت ندم سروان راوستن إيرو بشوي كي راحتر دخوازن حسر ورمانه حليم يوسف وهبنجي كي برسياري ما ورخني مش حليم يوسف إيرو ديس ميواني ماي قالي تماشاوي هجا إيرو از دخوازم وای 20 برنامه مچی بون از دخوازم ناو نشانه خوی اینترنتی بدموه هون کارن بنویسینن فکر و حزری خواب مر بار وکن و گوتن @kurtyek.com هون کارن بنویسینن و وی آوی بشداری و صحبت ما و صحبت پشتیویجی ببن حلیم تب خیر هاتی ناف خیره ده بگلک سپاس حلیم تو تگلک پرتوکی چیروکا قانم چار پرتوکی تی وشاندی هنو سی رومانه ته هنو لی عالی کی تی دن هی کت دکوتاری خودجی کی تم بالی دکشی نسر بابتنا و گورمه نویسکار کی خودی هلوستو خودی حزرق قنابت تشتی قد تفكر تدبيجو تركبرايا قشتي تدبيجي قالك بابت هنا اللي باكورب الروجافاب تو يك جوان كساناي تدبيجت في استقوتني هنا زي بيجم و زانم د نویسکاریا کردی بتوایی افعالیا پرلواز قالك کست بيجو نویسکاری مرو برهمید نویسینو بلادك و خواندوانج دخوینن لی اف که نویسکاری دنیای قدری گو امناست کن تم گوتنی وانش هنه تو یک جوانای گوتنی خوش دبیجی و من سر خوازن دوی صحبتی دبیتر من وی عالیه تجی ناس بکن. بله یعنی د جبوه مسئله د نویسکاریه ده یعنی همو جرای نویسکارا تندیتن و یعنی دبا افنه بپیوان جبو يعني سويان فيسكارة كي ليش بوخا از بيجم قالك كس تديد دماغو دنيفسيني نجبر روشا كردا ونفيسكارين كردو في آوائي نكارن دريان فيسكارية دجيانا خبر دوام بكنولو وكاركي لكيلكا تشتيقو دكن نفيسكارية جي دكن جبو من مسألة برواجي ويبو جبرقو دمات بيجن نفيسكاري تي معنى جيانا من يعني جيانا من جزاروتيا مده حتى روجا ايرو بفي آلي وهاتي گريدان و جبر وجد بچاوه کی گله کی جدیل و مسئله دنرم و تشته کی دن جیانا مده هگر او هبه و او لکیلکا نویساندن لکیلکا نویسکاری بجبر و تنه تشته منی شخصی تشته منی بچوچک جی همو به مسئله و هاتن گریدان خوندنا من چاوا درباز بو هات گریدان در کتنا منی ول جوالت بو اوای هات گریدان زواجا مدریا و مسئله را هات گریدان چونو هاتنا منی دوره حتی نها رویتیا من و مسئله و گریدایی جبر و یعنی نه تنه از خوانه وقت تنه یعنی وقت برپرسیاره کی و قادا هانه قادا نویسکاریا کردی بچاوه کی جدی برپرسیاری اجبه مسئله نزید من بشداربونا من جی یعنی جوه چارچوه تی یعنی ده هندر و چارچوه نویسکاری ده اف گوتارن گو از دنیوسینم جی هر دمکی حتی دمکی دوی چارچوه ده تینی بله گرلک کسی دنجوی بلکی بیشن امجی نویسکارن و امجی که نویسکاریا خو جدید سینم کاری من یکمینه و لیل ویجی ام بیشن مثلا گو هلوستا خود دست نشان کرن بویرک چی بویرک روزانه بیشترین تنیلی یک جوانه بود تو بیش دویست بیشم پیشنگاه پرتوکا چه بود 2008 بیشن حلیم یوسف بود سر نویسان یعنی جو مثلا گود ترکی پهاتیب کارانین کردی کرد کارنین نقاش چه بود حلیم یوسف ام بیشن یک جوان کسانی گم دخوینن تی بیرامت سر احمد آلتان کسی کی ترکی نویسینه و دنافرای گشتی کرداده ام بیشن پرتین اسکرین دیست رخنه لیکر و قال کسا گوتو من حلیم یوسف ترکیش برگو نزانه احمد تان شاش فهم کلی اسم بخورو باور نکرد نافروکا حزری وی رخنه کرو جیده بوش يعني او شوية تي رخنه کرنی نابین فکراته از
وقتها تفكرم لي رخنا كرناوي نقطة كرد تركي زاني بيانا تكارج مر اف اغري قلت تم تهيلي تبني بالسينه يعني تجنف كيتين يعني تو وقت بيجي اف بويرتشي بود في اس بيجم يعني اوج وقت براج وقت برسياري ما بيجي نيفيسكار بود في اس بيجم شد موتيفاسيون شي لگور دیتنا خو چه بویرن گو لدردورا ما دقومن گو تخواستن گو هلوست به گرتن وقت نویسکاره که از دبیجم نو وقت سیاست مداره کی لگور دیتنا من يعني کی جا دما گو پی دوی پی هبه گو مروف دنگی خو بلند بک تجاری از لگور امکان خو به دنگ نامینم يعني حتى چرا ده دنگی نویسکاریا کردی دنگی نویسکاره کی کرد تی بهیستن يعني ريتيجر وكرن جو او دنگ بلند بگی کس کیده بگی کس نادن او تشت کیدنه لی لگور درفتن خو هر گو پی دوی پی هب گو مروف هلوسته کی نشان بده از يعني هلوسته خو تم نشان بدم اف چند میناکن گو تگوتن جی يعني براستي دما پی دوی مه بو مسئله دید مد نویسان تشتک هی مه پر يعني عاجز دكه او تشت يعني او منتاليتيا يعني جواكية سياسية اغو هي اغو بيل نویسکارن کرد و نویسکاریا کردی تین نارین يعني او بچوك خستن او كيم ديتن او يعني او كومبلكسا جو اف جواك و اف دردور يعني بنویسکاریا کردی هندروی دمش كومبلكسا خو كيم ديتن الهمبر كردان وكو كرد الهمبر داگیرکران و سردستان و زمان وان و روشنبیر وان و وی آوایی اف تشت گلکی يعني ولو وی پی دویه دبینن گو ایدی مروف روش هاتی مروف وان هلوستان وی روشه رخنه بکه پرانیا مثلا د چارچوبا وان دانوستندن و نقاشن لسر هلوستا نویسکارن کردیا روشنبیرن کرد لهمبر بویران مثلا جهلا نویسکارن کرد ویجی يعني او کسین گو خود بینن وها نویسکار و تنه تکلیوان بنویسکاریه هی و زاروکن کردان ایگو لهمبر تانگو توپه داگیرکران دردکوین کوران داویجن وک نویسکارک دردکوی دبیجه اف نکاره نویسکارای لکیلک وان زاروکا بسکنیا جینل یا جی نویسکارک دردکوی کرد وان زاروکا با آوائه کی دن يعني حتاني ام بيجن بيوا تروري وتشتي وها بكارتين الهمبر وان زاروكان جبير دك جو او زاروكين جو وان كفرا دافيجن وان تانغا خوديين وان تانغا هشتن جو او زاروكي هاني لال ببینن به زمان ببینن به زمان کیدن بله امها ایجا افنا فروکا رخنی ایجا او کسانان بیجن او نویسکاری کرد دفردن بیجن رخنا وان هی بلکی گوتن فلان بویرا سیاسی الگور خوام رخنا دکن ام دبیجن ام کردن لیم رخنا الکرداج دکن ما اوج ما في وان تشتي بالا مدك شينه رخني وان هبن جيل تفقرا كرد يعني جيل السياسات الدولتي ام بيجن تم بشتي اف دولتا هين كردا ما في وان نابين وان ستاتيا وان نابجرين وقت داگر كرل ولاتي وانه از باورتكم هر بيفيد نيفسكارا وروشنبرا وهابن باشه از مسئله هنه کی هردو جدا بکم هنه کی دن زلال بکم رخنه کرنا تفگرا سیاسی یا کردی به هر آوایی مافکی یه هر کسی مرون کاروی مافش دست کسی بگره لی تجاری نج ماف تو کسیه زاروکه کی گوج زمان خو خاطیه بپار کرن زاروکه کی گوج جرح خو خاطیه بدور خستن گولاتی هاتی داگیر کرن گو کیف و شاهی خو نکاره درخینه وک زاروکن یعنی باوای کی بد نشاندان زاروکه گودوی روشه ده به دماز هلوست دجوی زاروکی بستینم اف نه هلوست اما سلاک از قالا
مسلاك اخلاقی دکم، نه قالا مسلا سیاسی. لیز باور دکم نویسکار تو مبستات چی نویسکاری؟ بلکه برپرسیاری نا مال پرکی بیانا نویسکارا دیجی زاروکی کردم تشت بخوان نخواندی. مثلا از و میناکه بیجم دما گل قالا روشنبیریه دبه، قالا ناو ادوارد سعید دبه، وقت روشنبیری کی گوش گلک دفراتی ناس کرن. دما گو اف نویسکار یانجی اف کسین گو بوی آوایی خوازن زاروک کردان یانجی کردن گو لبر خودن لهمبر داگیر کران سوجدار بکن دکارن هرن. يعني هلوستك ادوارد سعيد اتخازم ببير بينم ادوارد سعيد اف روشنبيري جو هركس ناس دكه جبرگو درفتاوي تنبو دما سرهلدانا زاروكين فلسطيني دجي داگيركرين وان گو كفر داوت وان درفتاوي تنبو بچ فلسطيني چو باشور لبنان الوي دري راهشت كفر وباوايكي سمبوليك آوت برب اسرائيل ده. ادوارد سعيد او روشنبيري هاني چو وك وان زاروكا كفر هلگرتو آوت ويالي و هلوستا خب في آواي هاني نشان داش بوغي زاروكا. ما بستا مجي چيه دماغو مروف لنحقيك مزن لبي اخلاقيك مزن جهيلا يعني دردورين گود نویسکاریا کردی ده مجولن راسته دما ازوان تشتاد بيجم از نرخاندن خود بيجم نا بيجم يعني لغور خود دما ازوان تشتاب في آواي دبينم افهمه دبن وقت دبي فاكتور دبن موتيفاسيون جبو كهنكي يعني او بيدنگي هاني مروف بشكل بله خالق بينك باورد بينك ماي بيشك سدمي ويجي حتى آستكي سدمي ويجي يعني تفكر سياسي جي كي روشنبیرا نویسکارا رخنه گرتن آواکی تون چو سروان یعنی اوجی که راستیک تفکر کرد گرک ورمرویش ببینه لیل گلویجی تو مافی نویسکار کی روشنبیر کی تونه بی او بویرل درو دورام چید بن از نابینم جبرکو از نویسکار مز برهم سرکتی نویسینم برهم سرکتی نه سرکتی بیشکو بابتك دين هناك سركتي نجي نفس سركتي برهم سركتي ومثلا قدلي اجيكي دوي باوريه دن برهم نفسكاري ما يجي برهم وان دنرخك بلنده يجي لقلبي افهل وسطاق بيدنبوني نه مثلا زاروكا تاني ما مثلا مميناكك يعني لدفهم تتشتاج هف جدا اللي از باورك من بيجو د بویرن هنم بیشتر وقت پیشنگاه پرتغال فرانکفورتی پیشنگاه پرتغال بود دولت ترک تهات تویده که به پرتغالی خو و کرد لدو خو داشتن و کرد نه پجراندن قنب تجی نویسند میشی نویسند چند برادری دینجی نویسندن گوتن اف روشک گوب نویس یکی نویسکار نکار بیدنگ بمینه لگل ویش دیس بیدنگ ما یعنی بویر نه تنی که کفر آوید و نه بیک بیز یا از نکارم کفر آویش زن او گوتنی تک گوتن دسپیکی دسپتره لی از باور دکم گاوا مرو خالاش هف جدا بکشی کی بوی فنومنک بتوایی نل سر بویر کی تنی مبستم اوه دویم تشتاج هفدو جدا بکن یک جی يعني مثلا برهمداری و نویساندن برهمان و یک جیجی هلوستا نویسکاران نها دما گو ام اف نقاشا گو ام دکن تشتیم قال دکن گریدای تشتید دوایه ما گوت يعني گریدای هلوستی دما گو مثلا دبه رخنکرنا هلوستا هنک نویسکاران یانج در دور نویسکاری یانجی هنک کسان دوی مروف وان و برهمان تبلهف نکه يعني نویسکارک دکاره ده هلوست خود نگل کی يعني الگور دل جواکا خوب یا الگور دل ملت خوب لدکاره برهمن باش بنفسینه و نویسکارک جی برهمن کتی ممکنه بنفسین له هلوستی باش بن دوی مروفان تشتا هنکی زلال بکو ببیجه لی دما مقاله مثلا زاروکا کرموک میناکا که گوت اف تکلیا مثلا حردو آلیا بهفره و تکلیا يعني وان نویسکارن گو جه ملتکی بندستین بداگیرکرین ولات خور و سردستین ولات خور بزمان وان سردستاره تکلیا وان لهمبر وان نتنه کرد دوی روشیر در باس بون اما مثلا کفنه
تشتي قول جم كردات تيتن جم ملتي دنجي تيتن دماغو يعني جهات بودي تنبري خرزقار بله جملتا كردا جناي خواستن قو حمو ملايكت بن يعني حمو خبات كار بن ولات پرور بن وفي آواي لي چه هي نحقيق پرمزن هي تقال أحمد آلتان كر نویسکاره کی ترکه هلوستك باش ام بيجن لهمبر كردا دنيفسينه او تشتكي دنه لي نويسكاره كي ترك دما قنجكا خو دنيفسينه سي چار کس هنه مثلا وي قنجكي دكن كردي و مالپره كردا دو دروجنمه كردا د بلاف دكن يعني مالپره كردا يعني علاوه را گهاندنه ا كردان و بين نویسکاره کی ترک گو درجات دهاد یا 15 دی هلوستكي بدو وبين قالوي هلوستاوي بكن لآلية دن لأنيا كردي يعني فيسكاريا كردي نفيسكاري كي كرد قو د ريزا يكم دا يا آد دوا دا چه هلوستي دده نكس كهلي دكن نتنرختي دقيوه هلبس وي هلوستي ونجي تي قهداري كرن يعني يكي وك أحمد آلتانج بيش قالك قوتاري بالكيش نفساندن و کرده وقت بیشتر وردگرین مصطفی دوام باورد کن پرتوکشی گوتاری وشان گوتاروی پر بنرخشی هنه لیهینجی مثلا مشی خواند یعنی هی ندوی روشیدهی گویی کرد و ترک وکهفن يعني جي بشتي أوقع ظلم الكرداد بما في وان هي وخب باريس جي داوي يعني ندوي روشيدي جوهين بكي وي آستي و از دبیجم ایگو رخنیل احمد آلتان بک داوی دیس نویس کار ماوی کی یعنی بو سیاست مدار کاری خود کن و احمد آلتان رخنه بکن دولت یجی بکن و چی کاری خو واندن هیوی بکن لی نویس کار از باور دکم بر پرسیار کی وانی بنگهین جا سیاست مدار بنگهین تر جا سیاست مدار هی جبر نرخن اخلاقی هنه و تم دوی الوان بهزرن حالیم قبل فيد بيجن جبهة كردا يعني أورخني قلت لهم بيجن تشتي داقر كرا هستيتس فهمتكم إيجاد رخني خدت الكرداج دكي يعني تبيتر داقر كراتك مثلا قال لك جارا هل وستا كرداج كاري داقر كرا هي ساندك مثلا دو بيجن دروش تي في دنو تشاك در كتسر نوروزا إيسا سبدس بيدكي قد بيجي نوروز مزين چيد به و نویسکارنیک نویسکار جهاتنه و خوندن و نوان نویسکار چند نوی نویسکاری ترکتین ریس کرن بی یکشی که کرد قنه بدون چید تونه بو نظام ده بانکسکی کرن نکرنه افجی نجی گو نویسکاری کرد ورد جی باورد کن بی دنگ دمین نیجا يعني الفي دري مروف دكار قال منتاليته كي ذهنيته كي بك يعني مثلا نوچه که بردتره يعني مثلا دمات بيجن نویسکار مثلا يعني در دورين سياسية كردا افته كليا يعني ام منتاليتيا سياسي يا كردان ونلبا كرتني لروج آواجي لباشورجي لروج هلاتجي دما مرو قالا فيتي كليا بك از باور دكم دي مرو هنكي كوير وبرفره بك مثلا جبانگا نوروزي يعني جبويره كي تني فرهتره و کورتره کفنتره و وها بردوام جی بکه تشتی گو مروف بری خو بدید باوریا مده دوی او منتالیته به او منتالیته یا گو وکو انجام داگیر کرنه بوی منتالیته یا کرداجی يعني كردا او رولا خو پجران دی تیوی واتی بله حتی راده یک مزن تشتی گو کردکن کوپیا سردستی خودکن يعني ام بیجن مثلا ام میناکی راست ج مثلا ج روج آوا ام بیجن سردستیا زمان عربی شخوده مازلوت بیجم لباکورچی و به زمان ترکی سردستیا زمان عربی او نرخین گود جبون ویسکارا تی دان دمات مثلا لوی درج برگو از دمك دريج مام از روشي هنكي جنيزيكاي بيترج آبا كورناستكم دماغو نويسكارين عرب او در دورين گو لسوريتين ناسكرن وگو نويسكاري كرد دناف خوده بپجراندانا او بدانا پیش وك نويسكار بآوائي كي دجواكا كرد او نويسكار گلكي يعني دهات پجراندن دهات قبول کرن چه قاسی ده
و دردورên nivîskariya Erebî de nivîskarekî Kurd bi pêş diçû ew qasî ji civaka Kurd jî bêtir dihat qebûl kirin. Li kêleka din jî dema te bidîta nivîskarek li wê derê bi Kurdî dinivîsîne û ne ji hêla dewletê tê nas kirin, ne ji hêla çapemeniya wan, ne ji hêla rewşenbîrên wan de her li kêlekê dima ber siyê dima û ti qedr û qîmet û nirx nedidît. Em bên bakur hinekî wê mesele wê nav bê guhertin wê Erebî bi Tirkî lê wê mesele wek xwe bimîne û li başûr jî wilo li Rojhilat بيجي اف فنومينك حليم ببري اف فنومينك قد روحيتا كردات هي كيجا بارشي بجناي غهرتن هلوستا ولدجي دولتي بداغر كريب يال دجي ام بيجن روشا زماني وي بورخياي فنومينك قد هستي وي دي شي ne mesela hestî de ez bawer dikim yani psikoloji û derûniya mirovê bindest nexwasim êgo demek dirêj bindest dimîne bi awayekî tê avakirin got hinek xislet hinek taybetiyên wî mirovî tên dîtin ji wan taybetiyan got gelekî heyranê dagîrkerê xwe yê gelekî heyranê koledarê xwe yê gelekî heyranê ew ê mezlûm gelekî heyranê wî nê zalim e bi awayekî got yani mînaka herî baş li cem wî yani sewiya herî baş got digihê a got dagîrkerî wî ew koledarê hanê tê de yani di xeyala mirovê Kurd de nivîskarê herî ez ser roj ava bêjim nivîskarê herî bilind yê got mezin yê got bigê li cem wî ew nivîskarê Erebî ê got ew wî nas dike li Sûriyê û wiha jî rengê têkiliya û zihniyet û mentalîteya got ava dibe bi awayekî hem yani tiştekî wiha paradoksek wiha çê dibe Kurd li aliyekî de li hember wî dagîrkerî yani berxwedanê dikin û li hember wî rû bi rû dixwazin zoray bizin di aliyê de jî teqlîda wî dike û dixwaze bibe wek wî. Ev mal xerabûk mezin tu zarokê xwe kom dike zarok ji gunda zarokê xelkê tu digirî tu dişînî mirinê dawî gelek kes di vî şerî de jiyana xwe ji destan û ev fenomêna ev mekanîzma de ji paş tê derdikeve pêşberî me ew fedakariyê mezin bandora wan namîne yani gava got tu nikare bi xwedî li wê ew helwesta esîl gul dijî dagîrkeriyê biparêze duwarê çandî de nirxê êdin jî ne qene bi dîroka dinyayê ev rê me dayê ez dixwazim mînakekê ev tiştê te gotin mînakê ji xwe bidim ew nivîskar helbestvanek heye navê bêjen matûr me carek dijî bawer dikim gava ez programa te de me behs kirbû îce ev jinik ji Meraşeyê û gelek cara di nivîsan peyvê ji xwe mestir rexne li Kurda û nivîskariya wan û li zimanê wan û bi awakî got tim kesê bi Kurdî dinivîsîne bi awakî biçûk dikir piştî wî nizam te jî nivîsand qene bi çend hevala jî nivîsand min jî du gotar ser wê nivîsandin bi navê Kurdeke Spî piştî wan gotara ecêb û ev malperê Kurda ew qas meraqê pir rê wê dan nivîsê wê li Kurdî dîtin kopî dikirin diweşandin hevpeyvîn pêr çê dikirin rûda û çend meh derdkevil Ewropa rojnamek heftaneyê di van mehana sû çar cara hevpeyvînê dûdirêj wê kesiyar çêkirine em bêjin yekî wek şivan perwer wexfa şivan perwer ban wê kir wek mêvan got beşdarî civîna wexfê bibe bi çendakî Enstitûya Kurd li Parîsê çêkir dîs ew hurme mêvanê wê konferansê bûn bêjin gelekî em navê nivîskarê Kurda hebûn lê ew dîs di wê programê de jî hebû bi mû sotî yani gava tişkî dijî Kurda bala Kurda bêtir dikişîne ev çi meselê ez dixwazim var her du tiştê got te gotin hinekî peywendiyê di nav wan de çêkim baweriya min de şerê got li Kurdistanê çêbû ne tenê şandina xelkê ji bo mirinê bû baweriya min ew got rola vî şerê û mebestam şerê çekdariyê got Kurdê Bakur di heştê û çara vir de dest pê kirin şensekî gelekî baş bû ji bo Kurdan ji bo got hinekî wê ew psîkolojiya şikestî
او حکیم دیتن او يعني وقت تراپیک روحی بو جبو کرد باکر و شانس کی باش بو گو او راکرن سرپیا و هنه کی رح بوان و آنی يعني آلی شر جبو کردان مخابن ولو يعني تكس از نا افيندار الشر من افيندار كشن اللي مخابن يعني قونا بشربه نه بزوره به اف داگیر کری هانش بر زمانه بتنه یکو داگیر کرین کردستان فهم دکن اف زمانه دما کردا بوی زمانی برسواندا از باور دکم باندورت گله کی يعني جهلا روحي جهلا پسیکولوژی افشته ما گوته باندورت کوی پر باش جی هبو يعني تو من تندك تو من ناهل تو من نابينه نا از كردم از همه از سريج البرت هلدم هجرت زوري فهمتك از بزوري في مسألة تقدم قبول كرن ام هاتن سر خالق دن دقاق الشر او آلي كيوي ورخيا او آليا بهف قريدم حردو مثلا اف آلية شر ما قلت يعني نا آلية كتنية في شرها بوجبو كرداز باوريا من او بقو خالق كلو بخار شكر للآلية دن چبو لآلیه دن جبوگو جبرگو داگیر کرجی جوی زمانی فهم دکن و جبو ریل بر و برخدانا کردان و سرکفتنی وام بگرن وک افجمرش کدر کتن يعني جبو ریل بر و بگرن دست به پلانا کرن و جبرگو داگیر کرن خودی تجربه نه و زانن به چاوا کار بکن دست به برفره کرنا يعني و مسئله کرن و خو نتنه برسوا کردان مثلا به دریا عسکری خو ارتش دان دست به ارگانیزه کردن قادا سیویل جی کردن و مثلا وقت مینا که از بیشم سیستما جردوانی یا قروچی یا گو چه کردن دولت دقادا عسکری ده دقادا سیویل دجی مثلا بیشم سر مینا که باکور و ترکیه دقادا سیویل دجی دولت دست به پلان خو کر گو دناف جواکا کردجی آلیگری خو کردی خو روشنبیر خو نویسکار خو بوی آوایی چه بک و بده پیش جبرگو باش يعني دوی دما داویه دیجی پر زلال بو گو دولتا ترک جه کردین باکر و جه سیاستا کردی باکر رولا زمان کردی و گرنگیاوی بهتر فهم کر جبر ولو جی از باور دکم وکرنا ترته شش و تلویزیونا گو 24 ساعت به زمان کردی وشانه دکه بشک جوی پلانه هانه اف پلانه گو برفره دمشو اف نویسکارین گو مثلا میناکا گو تا قال کر بیجان ماتور وک گو به جمالبات کرد لی او بخوا به نتنه بزمان ترکی دنیویسین للگور از شوپینم به منتالیته که ترکی جی دنیویسینه مثلا اف کسین وها کردین هری باشن آلاوین هری باشن جبو پیکانینا وی پروژه وان پروژه انتقادا سیویل بله ایجا حلیم درد من تشکیدنه اف پروژه دولتی ما فهم که سپاس تا اجمر شروعی کر گونه آلیک تنی آلیوی سیویل جهی اف نویسکاری می کرد كوب كرديد نيفيسينن ودقادا في كاري دهنه دفي او تشبكن ام بيجن اف نبروز السبب قول عامدي تشي براجي بان تركا كربون بان كردانه كربن تركا در دخم پیش کردا در ناخم پیش ای اف نویسکاری میگو کردی نویسینن او جمع بلالو کیلک یرونن بیم چبکن سیاست وی کاری دکه دقی ورخویای راست دکن ام جوانا چبکاخن یعنی جورجی دز دنکی سر راست نایب نوساتی تقا استخوازم اف بویرا هانه اف نوچه تدی بیگ بی کا مسئله چی براستیج برگو هین تدی يعني اف دمان هام داخل هين نوروز چه نبوی و بوی رنگی هین باش مسئله زلال به حتی مرو کاری به بویری خوشک بنرخینه من نوچه بخوشی بویری که لی بویرین وها بره يعني بویرین وها یعنی افتشتين وها انجامند باوري عمده دوی مرول سببا بگره يعني البنگه هاوي تشتي بگره چما لجم سياست مدارين كرد دماتت بين نویسکار و روشنبیر چما یشار کمال تی بیراوان اورهان پاموک تی بیراوان و چما احمد آلتان تی بیراوان چما نویسکاری کی کرد نای بیراوان دماتت بیجی نویسکار چما يعني از وی پرسیدکم تکلیا یشار کمال يعني وقت سیاستا کردی از دبیجم يعني علاقه یشار کمال جنویسکاریا کردی چیه دما گوتت بین نویسکار ت سیاست مدار ملت کیه
دما گو نویسکار بگوتن تشتکی نورمال گو نویسکار ملت تا بین بیراته از تشتکی پارادوکست پر عجیب دبینم دما گو دبین نویسکار جبو سیاست مداره کی کرد مثلا دنویسکاره کی ترک دت فکره جبر چه جبر دهش دبنهش خواده اوی گوب کردی نویسینن بسالانه او خدیه وان برهمه کردی بنهشی ویده تننه نایدیتن یا جی هبن بنرخن بقیمتن حوجه ناگه گوان ببینی کی هیه او کسی گو دولت او کسی گو داکیر کران او جمر پیشکش کرنه او لسر سری ما کرنه یعنی لبر چاوه ما کرنه یعنی جی نویسکاره وین روشنبیره او تندیتن پارادوکسا گو سیاستا کردی تیده دجی اوه باوری آمد ریا هری راست جبو گو مروف بکاره به ریل بروان مثلا بگره مرو بری خو بده سدمان ل وان سدمان باش بکل سروان راوسته و ریه چاره سریه بله نا قدری مفهم کرد ده هلوستی ده هم سه هلوستا نویسکارا ده هلوستا سیاست مدارا ده ورخیایی تشتکهی که ام هینجی که دویل فهم بکن سدما وی چی که داگر کری خوش خوب پیشتر دبینن داگر کری خوب دیوی واتایی گاوا گوسبال نویسکار داگر کری خوکم یعنی از نابیش او نویسکاری باند کن بین نرخن یان برهمی وان لوازن یان جوامره یکی پامو اورهام پامو گو هلوستاوی پر خرابه از وی قط نابیشم باشی هن و کارم بینجی و دانشتندنا کرده گرک وان رهبه لی گاوا گوت بیج بلا او ای کرد تنه بنو او هبن هجور دست پیده که خویای خالق بنگهینه در جی کی نویسنده بود تا گوتو بو کرد به توایج پروژه چاندی و کلتری دورن راست تزانه باوریا من او گو تما مرو دیروکا کردا بشوپینه یعنی لباشور لباکور مثلا بری الباشور نهال باکور ولو یعنی تدی کرد بهتر لوان هر دو پرچا ولو یعنی بون خودی سرهلدان بون خودی شورش دوان سال داویه ده شاشتی یک دیروکی گلکی مزن کرنه اف پارتیان کردان سیاستا کردا بریو دبن برجی و نهاجی نولو تنه جوان شاشتیین هفدو devj dîroka milletê din ber ji şaştiyên hevdû sûd wernegirtin fêde nekirine. Ez ê vê meselê bi mînakan bibêjim. Di 1961 şoreşa başûr bi rêveberiya Barzanî de dest pê kir 14 sala li hember rejîma yani Iraqê şer kirin di heftê û pênca de şoreş şikest. Hejmara pêşmergeyan duwê شورش دز باور دکم بلند بو حتانی 33,000 نزانم پیشمرگه یعنی کسی گو راهشتن چکاول همبر رژیم شر کرن به هفته پنجاب تکچونا شورش ر هر تشت تارو ماربولو او چیروک اگدنه دوان سالان ده یعنی کرده حتی راده یک مزن جهلا عسکری ده جهلا سیاسی ده جی خو آوا کربو و الهمبر دجمنه خو شر کرن لب تکچونا پروژه وانی عسکری رو پشتی پیمانات دی هر دو دولتا الجزائر ایران و عراق و تکچونا امبیج نولو حتی دمه که پروژه سیاسی رو چل میدان ما یعنی پرسا منجی اوه حبیش بابتی دور نه که مثلا پروژه چاندی گتونه از بیم سر اوک میناکه که چیم کوز بیم سر آنها اگر لشونا وان 33,000 پیشمرگه از نابجم از نج قیمت و نرخ پیشمرگه آجی شروانان دادخینم لیل اگر لشونا وان یاجی لکیلک وان 33,000 پرتوکین کردی بهاتانا چاپ کرن بوی شورش یره پشتی تک چونا شورش جی و هزا عسکریج هفکت سیاسی جی ولو او پرتوکانا و کسی کاری بانا تارومار بکنو نهلن بگین روجامه از باور دکم منو تجی منه نها و نفشه بینجی منه کاری با جوان پرتوکان سود ورگرد ام بین سر باکور دما گول باکور مثلا کرد جهلا سیاسی ده جهلا عسکری ده جی مثلا 84 حتی نها حتی راده که
يعني لبرخوا ددن خو آوات کن پروژه خوی سیاسی ددن خوی چکداری بریو دبن و هر اوایل لبرخوا ددن باشه دقادا اوا ما گوت چاندی ویجهی روشنبیری بنه چه پروژه هنه لمیدانی جبیوی مثلا فستیوال چاندی و کلتوری و نزانم تشتی گو چند روزا چند دما دوام دکو پشتیوه سکنه چه دمین دما گو دولتین داگیر کر پلان خوداتینن بری پلان لشکری و پلان سیاسی دفکر به چاوا زمان ته جهوله راکه چاوا رحیته جهوله راکه چاوا چاند و تایبتیتی کلتوری جهوله راکه او پلان خو برفره بگشتی سیاست قرکرینه دمشینه کرتین چتکن پلان خوی سیاسی و عسکری لشکری چکدانی مسئله باوایی که حتی راده که باش دمشینن لی والایی دوی قادا چاندی ویجهی دادیم لوی داره اب نویسکاریا کردی اب نویسکارین کرد کسی گم مجولن به نویسکاریا کردی و خو به خودی ببینن و به خودی جو خویانه ها لوی داره یعنی جو کرداجش سیاست اواش تی خواستن گو لکیلک اوان پروژه خوی سیاسی و چکداری حتی چرا ده بسرکتی نسرکتی او مسلاک دنه لیل کیلک اوان دوی پروژه بین دانین جبو زمان کردی جبو وجه کردی جبو پرتوکا کردی جبو چاندا کردی جبو پاراستناوی جبو پیشخستناوی اگر پروژه نین دانین حتانی امی هر دوی خلق هانه ده خود دوباره بکن و امی سلوگانان جبو زمان باویجن و هر روز بروز به زمان تک هره بله اجا حالیم به مو ساعتی که نویسکاری کردی کردی نویسینن د جیکی د تعویض مزنج دان سیاستی د دریجه سالا بشکل درو ما گوتن ام رخنت کن جیک کسی کو سیاست اگون رخنه ما ناپجیرینه و مش برگم رخنت کن ایری شاتین سر ما امج قالاوی ناکن و ام عالی کی بمینن ما او هلوس کیم زیده دسپیکا اخفتنا خود گوت عالی کی دینجی هیم بیجن رخنا للسیاستی ام بیجن جوا کامت بویر چی بون گله کسی نویسکار بونش عالی سیاستی دم بیشن لوان خستن ام بیشن او ایشاندنش برگ فکری وان جدا بون کسی نویسکاری گوشوی رخصنی بون یعنی درو دوراوی رخصنی بون اوج بیدنگ من يعني مثلا قال لك جارا قاوا قر بحثات تدبي وتدروش تيفيد كاردك بده سالتو برنامه قاوا سيمين بريفه دبي دفان بابتي وساده دبيجن بقيس كل دولتي رخنا دكي درو دوراوي قاوا بوير شيبوني بيدنگ ماي تدبيش يعني اگر ما بست لسر مثلا PKK Partiya Karkerê Kurdistanê bi mesela ew bêj ber ew partiya mezin e û bûyerê ev bûyerina bêtir li wir çêbûnê lêkare di grûbekî din jî çêbû bêşik ne ew tenê yani mesela eger mesela li ser wê be mesela bîr û baweriyê min yê li hember yani mesela vê partiyê û tiştê got mesela دوی دمامی 20 سال گو شرکی مثلا الهمبر ارتشا ترک دمشین و خودی و پارتیا هری مثلا دناف کرده با کرده برفره بو پارتیه دن هدی بچوک بون و به تاثیر مان و پارتی اینه کی فره بو و رولای مزم بو و هگر مبست تنه او به مثلا از وقت نویسکار و مثلا کاری منی ل روش تیوی یعنی گریدان وانتشتا به هفره و نرخ نکرن گریدان وانتشتا به هفره از قبول ناکم جبر گوتشته کی به بنگه جبر گویم مسئله هانه نه تو نه روش تیوی ده باش بلکه بر پرسیاریا گوت نخوا بردوام بکم جبر گو د چارچوبا نویسن می رخنه‌ای ده تشته گوت بال تبالا خو بده یعنی هگر مبست مثلا PKK به پدکیجی من بوی آوای گو از مداخله سیاست آوانی روزانه بکم من از نابینم وک نویسکار کاری من گوز مداخله سیاست پدکی یا ینکی یا پارتیک می روز آوا بوی آوای مداخله سیاست روزانه بکم ما في مروفان ایریش بی سر نویسکاران سر کسی گو جدا ده فکرین جی
يعني او ايريشن گو تبيج بالسر نویسکارا جبرگو یک نویسکاره من از بخوام من ندیتی مثلا پارتیا کردی هاتی ایریشی نویسکاره کی کریه جبرگو نویسکاریا کردی دکه من تشتکی وها ندیتی اگر تقالا مثلا پارتیا کارکری کردستان مخالف وی سیاسی دکه به چما از ناچم وان مخالفه یان جوان کرینن گو دجی هفدو دکن رخنه ناکن از وقت نویسکاره کی کرد نج کار خود بینم گوز هرم لسر مخالفه پدکه کیجه و قطیای و کل همبر وان شر کری یان پککه و کل وان و قطیای همبر وان شر کری یان جیانکه ولو از او نویسکارن هنه گوتارن سیاسی نویسینن سیاستا کردی دشوپینن خوشک سیاست فهم دکن او دکارن وی کاری بکن کاری گو از دبیجم يعني نویس و هلوستا گو از دبیجم نگو از دبیجم مرو سیاستا کردی رخنه نکه لی از تجاری جی نابیجم مرو پارتیا کردی رخنه بک اگر تقالا تکلیا شاش ده یا پارتیا کردان به نویسکارا رو بقادا نویسکاری رو بکه نپکه که تنه ده مثلا ارتكليا هاني ببروبلم نلجم باكاكيتن باوريا من باكاكيتني او ميكانيزما غاوا كرد شوتتكي بكن غاوا كرد مروفي خوخن غاوا كرد مخالفي خو بيدنگ بكن قالوا نيفسكاري كرد برسيارياوي هي بي اجي كردن درايا گشتي كرداد بيفك مهي كسنو او تشتكاري هوندكن نكاركي باش ازل دجوامه دي هون نكن افتقال سياستك روجانتك مثلا نویسکارێکی کورد دەستلاداریە باشوور رەخنە کرد چوو باشوور 30 سالی جەزەدانێ پشتیوێژە و مەسەلە چارەسەر کرد یانجی یەک سەرۆکی ناکەش بەرگ جەزا گوڵت نەستینە ez dibînim yanjî ê wektan bêjin belkî ez dibînim yanî rastî ez neş karê xwe dibînim got ez siyaseta rojane a serokê vê partiyê a vê partî a vê rêxistinê muxalifê vê rêxistinê ez vê xeleka gotiqal dike ev xeleka rexneya gotiqal dike ji derveyî karê xwe dibînim erê lê tirsim em hatin ku tu zanî ew nivîskarin hebûn ya me got ji derveyî bûyera dimînin gava got em vî hawî bihizirin em bêjin ji derveyî karê xwe dimînim ji ew jî tişkî din ji derveyî karê xwe dibînin ew jî ew tiştê rexnê me destpêkê me gotin dibê na ez karê xwe nivîskariyê dikim ev ji derveyî karê min e yanî ez bi xwe nivîskarî ku ظلم دولتی جدی بینو ظلم غروب سیاسی جدی بینو و تکاکشی آنها د پنا نونتوی د خالقوی هی آنها تلور تو یریش مبکتونه الاس فکر خو بیجم اندام کی پنا نونتوی هب گرک مداخلی تبب که بینا از اندام پنا نونتوی می حزرا ما في حزرا عزات هي تنكر نهي او كسايا فكره خو بیش بس ايمن مثلا از دفرت دبنر خاندنه مرون وكاب مثلا از به مثلا دسپيرم بيرو باوريه خوجي مثلا بيرو باوريه من جهه قلت سر PKK بيجي PKK شانسكي از PKK تاني نابي نا ميكانيزم بتوايز اري از وك ميناك بيجم مثلا الجورديتنا من شانسكي پر باش بو گو جبو کردان تایبتی جی لباکور جبون ویسکاریا کردی ری لبر زمان کردی وکر شر چکداری گو کرن خباتا گو کرن کاری گو کرن نوتو یکا دوا و ورد ام بیجن رخنه ما لهن چاپمنی یانجی تکلیش تشتی گو لباکور کردستان بو حتی روزنامه هفتانه بگر حتی روزنامه روزانه حتانی کووار حتانی دزگه کردانی گو وبون یعنی تدبيش بير فان كاري وبسينور بيشك او قال لك كسر خنال فان جيت كنت بير بسينورن وقزنا شاشم دسبيكا خافتنا تجي تشتكي وسابو افقش درفتي ددما يعني ما مافدار دردخن قول هن لهمبر كرنام بيدنگ بمينن يعني بابتي قهرتن كي قلتم لهمبر كرنا بيدنگن يعني از دخوازم چي دخوازم بيجم قو اگر نرخاندنك مهبه ودوی آلیه ها یعنی لگوردی تنا من مثلا شانسه کی باش بوجبون ویسکاریا کردی کاری گو پککی لبا کرد کر گو کرد گیاندن درجه که گو زمان و وشان و چاپمنیا کردی ها نلگور خواستکامی نلگور گو تی خواستنه رخنه مهنه او تشتکی دنه لی دما گو از بیم لسر پارتیه که رخستنه که و مخالفه و چاوا دکن ولو
yani bigiştî bêguan partiya nav bikin. Ez naxwazim dakevim nav nîqaş kat çi partiyê çi dibe çi nabe. Ez mekanîzman yekî nivîskar di berpirsiyariya wî de welatî tişkî wisa bêdeng bimîne ew tenê bû. Aliyê din Helîm tişkî di bala min dikişînê di wê nîqaşa me Mel Diyarbekirê çêkir nivîskar bi xwe jî kê ya nivîskar bi xwe jî kê sala xebat kirine. Sala ev nivîskarî wilo bi rêxistinekê nivîskarî çê nabe. Ew berê û rêxistin hebe jî ki gelek kesa dinivîsan û piştî rêxistin çêbûn jî dinivîsînin û aniha ew rêxistin derfetê mezin destê wan de ew nivîskarana quncikê alîkî dinivîsîn wek me gotin civînê wê jeyî de nirxek bilind naye dan yani nivîskarî otorîteyek bi serê xwe ye ez bawer nakim tu rêxistin tu nivîskara çê dike. Nivîskar وەکو ئەزمونا تەژی کۆت باوەڕ دەکەم دەبێت تەکێم زیێدە تشتن وسا گۆتە گۆش دلێ متیش هەندوڕێ متی ئەس نکارم ڕاوەستم بێ یەکو ئەس بنویسینم چما ام هناك يولوج بر ام قال قالك مجارب هفر دكن ام قال قالك مجارب هفر دكن مثلا اف مجاري ام قال دكن اليوي سياسي هنا اليوي جواكي هنا اليوي روشنبيري هنا اليوي جريداي تشابمنيه وزمين هنا جبر ام قال قالك تشتا هفر دكن يعني امي هنا كيجي تشتا كيم بيجي زانم چر قالوان تشتا دكن دجبر te di gotarê xwe destavêt gelek babeta min xwest em vê demê jî bi awakî bi kar bînin ku ez bêjim nîqaşa hizrî gotarê hizî ew qas jî giring qes berhemê û ji ber wilo jî hepkî tu rast dibêjî mesela struktûrken bêzin ser vê xalemê bipeyivin û ne ser xalek din min xwest bela ev aliyê meselê jî wilo bi qeys êdin xwedî nirxê û em ser wê bipeyivin ji ber wilo min xwest rojeva xwe semînaka kesekî din ji ter bînim wilo wek dîmenekî ez tenê mînakê bêjim got siyasetmedar û nivîskar wek çi wek siwarekî hespê ê siyasetmedar tim dixwaze hespê wilo hefsarê bigir û li gor xwe bimeşîne nivîskarek de mal şûna wî be dixwaze bê hefsar ew wê hespehanê bimeşîne yani du mentalîteyên got ne li cem Kurda tenê li her deverê du mentalîteyên got têkiliyek heta dawî bi problem di nav wan belê helîm te cî got civaka me naxwazin nivîskarên xwe nas bikin ne wan nas nake tenê te gotî naxwaze jî yani cem siyasetmedara jî berdin xuya îca civak bi xwe jî naxwaze ev çi ew civaka got ez qal dikim ez qala civakekê dikim got yani ji xwe hatî dûrxistin û ji rihê xwe hatî dûrxistin ji zimanê xwe hatî dûrxistin û bûyî heyranê wê civaka serdest û zimanê wê û rihê wê û xewna wê ya herî mezin got karibe bibe wek wa wê civaka dîs ew ji wê wataya got me destpêkê dike em zêde li ser axivin em hatin wir dîs ez dixwazim tenê vê bêjim yanî bera kes fêm neke got ez yani bi awayekî civaka Kurd biçûk dixînim ya wilo lê ez qala rastiya civakekê qala rastiya encama got bindestiya sedê salan li pey xwe hiştiyê dikim yani de helwesta nivîskara ji em ser rawestiyan niha li welatê ev bûyerek heye têgehek heye dekolonîzasyon salê şîstî di wan de gava gelek welatê Afrika û Latîna Amerîka bêtirî Afrika serxwebûna xwe bi dest xistin û yekitiya netewa ev pêvajo wek dekolonîzasyonê pejirand û gerek ew milletê bindest rizgar bin dewletê xwe çêkin yani tişkî meşrûyî hinek Kurda ew bi dest nexistin lê ez bawer dikim ew dekolonîzasyon li ba Kurda hîn çê nebûyî da welatê wan dagir bin solê dagirkera denê lê wilo tev digerin wek hayê got rizgar bûne ew fenomênek balkêş bêşik helîm te gotiyê di cîkî te gotiyê divê dewleta Kurda çê bi her rewşenbirê Kurd divê ji bo dewleta Kurda têkoş te gotî siyaset nexwazin jî gerek rewşenbir bixwazin di rewşek globalizmê de gelek kes dibêjin dewlet nepêwist e kesê dewletê bixwazin nasyonalîstin vê helwesta xwe ku tu dibê gerek her rewşenbirê Kurd dewleta avakirina dewleta Kurd bixwaze tu ji vê şilo dibêjî
از حتان هاجی دوی بیرو باوریه دم گو یعنی نویسکار کرد مثلا سیاستا کردا چاوا داخواز کردان دبیجه چاوا خواستک کردان دبیجه از دبیجم گرک نویسکار کرد خو گریدای وان خواستک سیاستا کرد نبینه جبرگو سیاست دما گوته خواستک البر خوداتینه تشتی گو ممکن پیک بین دبیجه او لگور دیتنا خوولو دبیجه جبو من یعنی باوریک نجی گو قط نای نقاش کرن گو آوا کرنا دولتک جبو کردان حقکی روایه او حق هانه دوی هردم و هرگاو یعنی لسر ماسه و بگوتن جبر گو پیدویا کردان جبوه یکی هی یعنی هگر جهلا انسانی ده به هگر جهل دن ده به نویسکار کردی نه مجبوره یعنی خواه لگور سیاستین گو پارتیان کردانیان جی کرد دبیجن خلگور وی بکشبر نویسکار خودی پلان استراتیجیه سیاست خودی پلان تکتیکیه حتی دم خود گوهرن لی جبو نویسکار کرد گوجملت کی تی یعنی هجماراوی اوقاس ملیون ولاتی پرچکیری ولو تجاری یعنی داخوازا کردستان که سربخوا و آزاد و یعنی اف خستکا هانه اف داخوازا هانه اف مافی هانه و یعنی و نکف آلیه کیده یعنی تا گوتی وقت برپرسیاریک انتلکتوالی یعنی توی خباتا روشنبریده خواستنا آوا کرنا دولتا کرد کرک وقت برپرسیاریک انتلکتوالی همو نویسکار و روشنبری کرد شخار ببینن حتی نهاجی ادوی باوریه دمت چما از بجم پیدویا مبوی به دولته هیه جبرگو گلک پرسکریکین می جدی هنه گو او پرسکریک هانه دکارن دریا آواکرنا دولته ده بین چاره سرکرن او یادنجی یعنی مثلا از یعنی مرو کار پرسیب اوای کی دنجی بک یعنی چما کری دولتا کردا تنه چما یعنی اجی و پرسیجوان کسات کم ایگو دبیجن به بهانه جدا دبیجن نظام کرد دوی نظام چه بخوازن و چه نخوازن و هر یک یعنی دباوری آمنده خواستک آوا کرنا دولت کردی خواستک که گلکی روایه و تشتی حری بسیط ایگو انسان کار بخوازن و آوا کرناوی دولتش دبیوی تو ضراری ندیگی کس کی داوی دو ملت جیران هف دولت وان جدا بنج کارن برواجی از دبیجم و هنه کی دوستانیا کرداجی بوان ملت دن ر زیده بکجبر چه جبر کو ولو تی خویانی کرن گو اف ملت گو امدنا وان دجین جهلا دیروکی ده جهلا جواکی ده جهلا منتالیته ده جهلا نتوایی ده ندوی آستا شارستانیه دن ندوی آستا روحی دن گو کاربن کردا وکو خواه قبول بکن و دهندر سینوره کی ده بوار بجین یعنی ولو خویاده که گو اف ملتانا ندوی آسته دنه دما او ملت ندوی آسته دبن حتانی گو ام ده سینوره کی ده دهندر پرچاک آخده بجین و وکهوید نابر هر دو ملت آده چه نبه جبرگو نکار وک خطا قبول بکه دما نکار به بدویا آواکرنا دولت کردی جبو دادمندی جبو عدالت جبو وکهویه بدویا گلکی یعنی بلزه جبو گو اف وکهوی چه دما اف وکهوی چه بده دمافه مروان ده بنگه هاوی وکهویه مخابن بی دولت بون از باوریا من اوج بو کردان نممکنه دما گو او بنگه بی دانین جبو ملت دنجی یعنی باشه یوگسلاویا داوی گلک دولت چی بونجی دا و شرج نواند نما یعنی برید گوتنی گوت دگاوا دولت چی ما و شر بکن ورخویای اوجی نراسته تشتکی پر کومیک جی هیه لی گلکی جدی جی سینورین گونها اف دولت چه کرنه یعنی تشتکی عجیبه مثلا سینوره گو ترکیه و سوریه چه کریه عراق و ایران چه کریه نب دست ترکا هاتی چه کرن نب دست عرب هاتی چه کرن تف گو نب دست وانجی هاتی چه کرن و به دست هنه کادن هات چه کرن
لي مسألة ولو زيفري قونها أو سينوري قو بدست غريبين وي هرمي وي آخيهاتن تشيكرن بون سينورين بيروز جبوان ودكارن خوينا إنسانا جبو وان سينورين قو بيروز دبينن برجين يعني أفجي بارادوكسك هرما مي ديروكا مي بله هرما ما ديروكا ما هرما ما وبتايبتيج كي بسيكولوجيا كرداي جواكي ورخياي جبر سدمي كما يرود في صحبتها حجب قال كر يعني قنب ري تدي درفتي تدي وأف روشي كي دوم بكي وأف حزري بفيها ويقول سر نقاش ببن داخوازي بهنب باواكي روشن بری بیج قنب فن داوی آواکرنا دولتا کرد داخوازا سیاستا کرد ده سالایی لیدوان سال داوی دی هر کرد قراد بید به نحو جیم دولتیش چیکن از جوان وارد بیجن از میناک کنکریت تر بیجن جبون نویسکار کرد اف 10 سال من از آلمانیا دجیم و وەک نویسکارێکی گۆ کورد لەوێ دەرێ نویسکارێ ملەتێ دنج زانش هەموو نەتەوان هەنە لە ئەڵمانیا پۆزیسیۆن و ستاتویا کوردا di rastiyê di çawayê pozisyona me jî li Ewropa wiha ye yanî ji ber got Kurd ne dewletin li vê derê jî em jî nayên dîtin wek nivîskarên Kurd nayên dîtin yanî ev tê çi wateye dema min mînakek anî ji ber got ji karê xwe ji ber got ez vî karî dikim lê ev ji bo hemû beşên civakê derbas dibe ez ê bi gotinek cegerxwîn got kêfan pir jêr tê ez ê dawî lê bînim dibe welat çi qas bilind bibe hew qas ez jî bilind dibim ew çentî pak û rind dibe ew qas ez jî pak û rind dibim سپاس حلیم یوسف بو وان پیویته و وان پیوی داویجی گلک سپاس تماشاوان هجا ام گیشن داویا صحبتا خواب حلیم یوسف ر ما بتایبت اف صحبت کر جبر کل گورم نقاشا سروان بابتا هلوستا نویسکاری بقیسی برهموان گرنگ و سیویدارم که مكاري بو إيرو بشك حليم يوسف وحزري ناس بكرايا حتى دمك دن بمين تخشيد